work for X moi si formally moi established to give si ko 1913 da si established to give never adi matang laga 1923 1930 then 1954 then 1964 the mai tong laga then 1995 mai lakre adi matang da khoi 1995 da khoi work act 1995 and masi ji moina khoi India da semki ko khoi haidi maru na koi moi ki work ta pirai ba donate or iba property sing asi kamai to dena fajana utilize to ge sin na gade maram chan chin na gade haji ki matang da moina sigi keno se X sem ki 1995 ko adi matung de chum la ki dena 2013 da ko ge amendment bin la kra ko ge work amendment bill 2013 da asina kamai to ge da moi gi central work council ki moi gi role ji kamai le ge ge hai na sing ba mai sem ba adi matung da object kwai de yam na keno oi ba ji debating to ba yam na akogi Muslim is now sing da ko Manipur ka tena te si soi si ko Manipur wang de le ba ko gi India ma fa ko ni te le ba ko Muslim committee na yam na dum ba ko gi sentiment da ko gi lining la shom gi lam da religious sentiment yam na sok ba dum ba ek amani haina ai di logjai si ai gi wakhalan da ko kari gi no haragati akoina Taiwan da leiba matam jira ai China da su yam toin chatle da gi Taiwan gi da ko sum chahi almost 30 years of later pase stay the ngasi fa with the religious sentiment shock da ba adumba law amata ko lenga china pass to ngasi bo trainer tri ko almost 30 years aina ko democracy sa Taiwan gi democracy ya sema dum ta pale ba amne ba asmani cha pale ba che da su ai later as ai contract sure ko contract almost right do yi matak ta ko China ga Taiwan ga jo apa mari ma later pasi later music ki tang tension de later ko aduna China gi ko gi political system jo ko Taiwan da yam na nai nai ba maram di 1992 census ki matung ina China ga Taiwan ga one country two systems la yune ko ada akoi political system je khena bagi wana amna communist oi ba amna democracy oi bagi atu gi political ideology da khena bagi sum punjin ba da what we wane bo politically aduga khoi di culture da kai da loina lain la shoda lol da de chatna bi da hona long chada physics cha da loina yeng la di yam ma nei ba China ga chap ma nei ba ko hai di Taiwan da chmaina akoina sigi religious the best or same ga law ji same ko ne miyam ya ko community ma da ko religious community the scope gi law ai nga si ba da kenga na tre ba aduga China da jodu mangai ba sina maram ore kan da any akogi religious na or akogi religious sentiment na maram ore ka akogi mi sam miyam da na traga akogi lenga ka khana ba se nga si ba da ai theng na je whereas in India, so India gi am soi ba me haije kari no haragi maru wana hujik pali belengak se BJP belengak se akhigi ne religion da amadi community line da based to ga lengak pa se masi yamna asoi mam laiba aduna ne marum wara ko na ko religious sentiment da based to ga yum pam wara ko lengak pa dagi ko community based da based to ga ko lengak pa sina ne ko na India da chungle lepna community ka khana liba adagi religion ka bu khana liba maru wana Muslim ga Hindu sing khanar sikari gino agi lenga masi da yam involved to gini amse adu India gumba ko secularism laiba tumba religious freedom laiba amada sumaina migi religion da ato ko amgi religion community gi religion mo na khut thingil ludana tawsul ba se masi afa thabak nate ai gi wakhal right ase ngai ko masi ai gi wakhal de sunya ya de support chung dong de gi x gi bil maram di masi gi bil jina uji urisina uji protest mayam to in any state ta yong ba ko muslim sina lai ba ka tana lai ta ba mayam muslim sina sing natta ba ko gi muslim natta ba ko gi politician mayam opposition leader mayam chum adagi ko gi journalist adagi ko gi expert mayam am chu hai ba ek asigi against the lady say sina tak pa di hai ba lo ase masi yamna thamoi chokpa yamna maram cha da ba adugum ba lo amani hai bu tak pa ne ba maram di moi no di hai ko sagi action bu di hai es mas ma moi gi lingi sigi tawna mani sigi moi is de pre work te pire ba property sing asi lan na sin na da maram cha na sin na ba transparency di line na ba tawuni khopni na hai ri ba ko adu wora ga hoina adu wora yam phai transparency like da bu kana na pam ge hai di transparency like ba di any line da any port da si pam na ba ko to wi gum sung sigumba transparency loina laiba kar ba port pulege na Christianity da yangsi Hinduism da yangsi Sikh da yangsi Punjabi da yangsi even na ko sana me board da yangsi ko si perfect oi bna te si ga asko moi board singa asko bi loi laiba
adu lay bisi tira sumaina koi law ama koi India gi law ama lenga na law ama sem den SCC to gadam ni haina moina atop religion chapa kangbu hapchilaga port hapchilaga si chalai gadabani kai to busi ngasi ba buda khoina sum aina ta ba dedi khena jatri ko adu kari da makta hairi ba khoi Islam dharma chacha ba khoi gi sigi law sigi moi gi chatna loncha chi chatna bisi da moina akhoi gi atop community ko ni hapchili je si port si da mi ga hapchana na to bi si di yam khutin den ba thok to Sidi akhoi lenga china yamna Hinduism china mi yamna mapangan kali ade chahi tara hena kano panjal lenga pa aduna moina tong ba to ngami haibi thakte heta moina heta keno si akhoi gi sagi community de heta directly attack to di fibam manjala yabsidi man banati ko to bun haitari ko aduna ai wakhalon di masi hoji akhoi manipur de ko si kanna moina hoji protest to se ai di moi gi site ai lepsai maram di moina to be si lale achi hari ba si gi fibam je Hindu da oyo ba adagana akhoi community da akhoi pekra akhoi sanami commission da oyo ba ko akhoi ji tawni bisi adana akhoi na kin na tin matan da physically so matan nga hala na bi phagi ni ko adu ko ni religious sentiment akhoi ki lain la chung ko thamoi da shop China do adu di sidi adu ma di kalleb sidi matam koi na lai hogadai ne ba aduna ni akhoi na yari ma ki akhoi na law pass ma na akhoi na karigu mathabam thorama pangthok matam da state kin kande country kin kande pangthok pa matam la akhoi na sentiment religious sentiment shock da ba thabak sidi panbi ganu shoppi ganu hainari cha adu gi dam tane ba masi India lenga na khangpham thu e ani smai tam jage hauji oiba wakfa gi matang da protest story ba irang horiba si gi wakar khongcha chaliba si matang da NPP Manipurna sogat laga karidamakta national NP national na wa ma ba harak tribunal sogat pagi habigi matangda wafam khara thamjabani masigi si aina sum khara sum ai sum khanjab da ko complication khara laiba mali maram di moi central ni moi na ko support to ni ko and samana moi support to ni na like no oi ni na support to ni na ha adigi and I still ni na moi na directly head Central da hai bangam jaga su Manipur da gi akhoi gi sagi situation si yeng laga akhoi political akhoi gi NPP na torpo ram basu yai aduga moina akhoi gi public sentiment si yeng laga moina mangjong na torpo ram basu yai ni smai tham daga adubo moina tori si ama bo oyo political gang gi bo oyo na taga public sentiment akhoi muslim sinau gi sentiment si khang laga support ko bo oira ai di makhoi na lori ba period si ai sum na lawje